Cejna rojiyên êzî yên êzidiyan êke ji cejnên herên pîroz li cem tevaya êzidiyan û ev cejne jî dihêtin piştî êzidî sê rojan bi rojî dibin bo Xwedayê mezin. Az vê îdê îda êzî, îda rojê êzî el-Şêx û Pîrê te û li te û li hemû êzîdxanê û li her kesekî aşiqê navê Xwedê em vê îdê el hemû pîrozî dikein. Hêvî û daxwazê me ew e Xwedê aveke rehme el vê erdî biket û vê agirî vemirînit û rehmekê berdete erdê xwe dünyayê bikete xweşî û şadî û ev rojê rojê xweşî û şadî bin bo hemû dünyayê. Devera şêxan ku devereke cawazê ji hemû deverên din ji ber ku hemû pêkhatên aynî û netewîtê de dijîn û di rojên cejna de hemû pêk ve bejdar dibin. هەلدەستپێکە ئیدا هەموو ملەتی ئێزدی پیرۆزی بکەین لە وڵاتی و دەرێ وڵاتی و هەموو جیهانێ خودی ڕۆژی خرا قبول کات و نوکەش ئەمیلما لە بابێ شێخ پێشوازیە خەلکێتکەن و vê ئەوێ ڕاستیە عیدە گەلەگە خۆش بوو مەبوونە دوعیت ئێکژێ عیدا ڕۆژین ئێزدیە لە هەموو پیرۆزی بتیا دوێشەکە کوت ئیرۆدا باران هات کو جهێ ئۆمید و هیڤە هەموو خەلکێ بوو ئەvە ڕەمانە برایندیەیە یەک یا دوێ هیچ جیاوازی نینە نابینە ئاینا دەرمەتەقا شێخان دەڤەرا شێخان یا جیاوازش هەمی دنیای خڕێ وش قەدیم دا ژیا هۆیە سێ ئاین تێدانە بسڵمان مەسیحی ئێزدی بەس هەندی من بیرە و هەندی من دیتە و جژنێت ئێزدیە بسڵمان و مەسیحی پێک بە تێنە جژنێت ئێزدیە و هەر وەسا یعنی وەکی بێژنت چنە عیدا بسڵمانەژی و چنە عیدا مەسیحیاژی یعنی هیچ جیاوازی نینە. جەژن پەیامی ئاشتی و تەبایی پێکەوە ژیان دەگەێنێت تایبەت لە قەزای شێخان دەبینین چەندان ساڵە موسڵمان و یێزیدی و بگرە لە مەسیحی بەیەکەوە دەژین بێ ئەوەی کە هیچ کێشە و گیر و گرفتێکیان لەگەڵ یەکە بێ بە گیانێکی برایانەیە و لەگەڵ یەک دەژین. Di cejna rojên êzdiyan de ji bilî keyfxweşiya cejnê baran jî barî û ev jî bûye cihê dilxweşiya hemûan. Di cejna rojên êzî êzidiyan dane diyar kirin ku ev cejna bûne du cejin cejneke taybet pêzê ve girêdayê ku cejna rojên êzî ye. Dîsa niyadî jiyana berçav ku cejneke giştî jî heye ew jî barîna baranê ku bûye xêr û xweşî bo tevaya xelkê. Ev cejneşik û hemû cejin dişik an ku zarokan jî ye ciwan e. Xelkê devera şêxan hemû pêkhatin xwe veşek. Di vê cejnê de daxwaz kirin ku aştî û birayetî û pêk ve jiyan ye berqerar bin. Ekrem Derviş dezgehê mîdiyê badînan. Şêxan.